Kei te tua ine, tēnā koe i nā kupu mihi au, ka uaua taku te eke o taku kaupapa ki te pai, o tauna rukahu atu ki te iwi e pāna ki ngā kaupapa e whakahaere nei e mihi ana ki a koe. Mihi ana hoki ki a rākai e taki i taki rā, i ngā karakia i tēnei ata e pai ai te rere o ngā mahi i tēnei rā, Aotearoa I te roanga ke o tēnei kaupapa. Engari aku mihi nui kia koutou katoa kua ramene mai nei ki te mata o taku rorohiko I au e noho nei ngā whā o rotorua e mihi atu nei konei. Me te mā harahara nui ngā te hunga kei konei kei tēnei hui ata nei mōhio e hoa rātou ki au nā reira. Ahua mai ana te ngākau I tēnā kitenga. Engari e ngā hoa e rā e mōhio tia nei au, I roto I ngā tau e mihi ana kia koutou. Koutou kare no kia atu takina e mihi ana hoki kia koutou katoa. Nau mai ki tā tātou kaupapa, te Whakamāori, I te reo Māori o te Ākonga. I ahu mai rā, I aku mahi, ai roto I ngā kura, nōku e whakaako ana. Paku pātai kia koutou, tēnā whakātiria mai tō kōnui kia e pai ai taku ki te atu I te taumata o te reo e tika ana kia reo Māori katoa, kia ahua reo rua, kia reo Pākehā rānei. Pai, te nuinga kua pai. O kia pēnei pēr te karawhiu. Ka reo Māori engari ki tā rā ke tētahi pātai ki roto I a koe, any burning questions, karawhiua mai. Ne, karawhiua mai. Ki te reo Māori, ki te reo Pākehā rānei, koe rā nake pēr ngā reo e mōhiotia nei au I tēnei wā, nā reira tēnā. Karawhiua notia mai ngā pātai ki te patopaki, ki te hui ata rānei. Pai, mā te ngākau hihiko e tuku ngā pātai. Heoi, paku kaupapa mutunga ke mai nei o te rereke. Kei au tō tuara, koia, I noku e whakaako ana I te kura, I te whakatoi mai tētahi o ngā tamariki, tētahi o ngā ākonga I te kura, me tana whakatoi kaha nei iau, e me te pai hoki, rawe ana tēnā ki au. Kātahi tētahi atu ākonga ka tae mai me te ki mai. Kaua e mā harahara matua, kei au tō tuara. Nā, I te whakaroa ke, hea pēr te tikanga o tēnā kōrero, kei au tō tuara. Nā ka ata wānanga hia. Te tikanga o tēnā kōrero. Nā ka whakamārama ti ako ake nei. Engari, ngā kaupapa I tēnei hui, tēnei kauhau nei, ka paku whakaaturi ai, ka paku tuku I etahi pātai ki a koutou, me kore noa e tuku e arake etahi whakautu, etahi kōrero, etahi wānanga. Kata e ka whakaaturi etahi tauira atu anō. Muri aki tēnā ka ata whakamārama I etahi waku rangahau, I roto I tēnei tau, e hāngai ana ki tēnei kaupapa. Ka kōrerotia ngā pae rereke, ngā taumata rereke o tēnei mea o te Whakamāori I te reo Māori, o te tamaiti, o te tangata, o te tauira, o te ākonga, ka paku whakarā popoto I ngā rangahau, ka kōrerotia etahi o ngā uauatanga challenges nei, me ngā aratohu, etahi kupu aki. Engari, mena ka rāke pātai tukuna notia mai. Pai, kei au tō tuara, etahi pātai kia koutou, paku rangahau I konei, kaha rangahau au I ngā whakaro, ngā kaiako, ngā kai whakahaere o te hunga kōrero Māori ki a tātou tauira, pātai tuatai. Mena kua ki atu te ākonga ki a koe, e whai, e te matua, e te pāpā, e wai, kei au tō tuara. Hea pēr te whakaro o te ākonga I reira, kei te aha ana kōrero. Tēnā, tukuna mai ki te patopaki kōrero tia mai rānei. Yeah, what do you think the student is trying to say? Hea te whakaro kei roto. Pai, kei te tautoko ia. Pai, I've got your back. Koe ia. Ka pai. Āhua pēnā na ngā whakaro ne. Pai, got you. Whiti ki tau ka pai. Pai, ke paku hikoi atu tātou ki te pātai tuarua. Kei te raru rānei te reo. Hea o koe te whakaro. Ai. Hei tere tēnā ai. Nā te mea he whakaro Pākehā.
Pai, whakaro anō, kei te āe tātou katoa. Āe, āe. Pai, general consensus, he āe, ka pai. Okay, ke pakuhi koe atu ki te pātai tuarua, tuatoru. E whakatika rānei, me waiho rānei, me mihi rānei. Ka ha koutou. Kore kau whakaro i tēnei wā. Ka ha koutou. Ki te tai atu te tamaiti, kua pākea ngā whakaro o tāna reo Māori. Ka ha koutou. Mihi te tuatai, ka tai ka whakatika. Ngā mea toru. Nā pai, ko te aho te wā, ka pai tēnā whakaro. Me mihi, engari, anei te mea tika. Mihi, whakatauira anō. Nā pai, nei tino hāngai anō koutou whakaro ki ngā whakaro i puta rā i aku rangahau. Pai, ka pakuhi koe atu. I mau hu au i konei, i aku i taku hikoitanga. Pai, pātai tua whā, nā reira ka pēhe te āhua o tā koutou whakatika. Ka wānanga hia rānei i te taho te tamariki, i te taho ngā tamariki. Ka whakatika aina rānei, ka whakāta hia rānei. Nā, ko te whakāta he recasting, ne? Kei au tō tuara, kei te tautoko mai koe. Nā, tērā momo recasting. Ka ha koutou. Ngā mea toru pēr. Mihi tuatai, whakatika tuarua. Right. Okay. I huri hei konei. Recasting, ka pai tēnā. Nā. Ko ia te mea i ki te rau. Kāre au i whai kia i te timatanga. E hari te mea i whai au kia arake tēnei pātai. Engari, i ki te au i roto i ngā mahi. Me tika te tuku. Me tika. E tika ana taku tuku i tēnei pātai. Me pēhea tātou e mōhio ai ki te tika o tā tātou whakatika. How do we know that what we're actually saying to them is correct, authentic, true, following the rules of te reo Māori? He te pēhea tā tātou mōhio. Me pēhea tātou e mōhio ai. Kore pē ahua retire ko uimaki hoi pēr tēnā pātai i tēnei wā. Ke haere tonu te ikoe ko hoki hei tangata. Me te pātai nui. Me pēhea e whakamaori ai i te reo Māori. Nā reira, ko tuku mai koutou i te o koutou whakaro kei au tō tuara. He ata koutou whakamaori i tēnā kōrero. Ko tuku ke mai etahi. Meo, kei te tautoko ki a koe. I've got your back. Hātu. He mea anō. Kairo ki tā ahua te whare, pia, ki tā ahua. Ka pai. Kōrero mō ngā pau, māku koe hāpai. He ki waha, ki, ka pai. Ki waha, ki anga. Ka pai. Ka pai ana whakaro. Tuku direct message, kotahi mai ana tētahi, kōrero ki au, tautoko ana au i a koe, tautoko ana koe i au, ka pai. Hei aha tā rātou, ka pai hear me. Hei aha tā rātou, don't worry about theirs, don't worry about what they're saying, or never mind theirs. Ka pai ana whakaro. Nā reira, me ana te tangata nei, te tamaiti nei, I've got your back, I'm here to support you. Koia te whakaro kei roto. Pai? Kei te mōhio tātou ki tēnei, nā te mea mōhio ana tātou ki te reo Pākehā. We only know that they're saying that I am here to support you, nā te mea kei te mōhio ki te reo Pākehā. Engari, mena kāre koe i mōhio ki te reo Pākehā. Ahua pēnei ke ana te whakapākehatanga. I'm currently in position of your spine. O nā reira whakahoki a mai. Nā koia te mate o e nei
whakaaro Māori, whakaaro Pākehā e kākahuri ana ki ngā kupu Māori. Mena kāre koe I mōhio ki te reo Pākehā o roto, kāre koe I mārama ki taua reo Māori. Pai, tēnā, whakapākehatia mai e nei kōrero, whakamaoritia anō hoki, ne? Tōhuri. What are they trying to say, and how can we redirect them? Your turn, ka pai. Ko ia. Te reo Māori, pehea e. Kei a koe, ka pai. Tika ana tēnā. Purua o hū ki runga. Nō hau te wāhanga. Put your shoes on. Chris e tuku direct message ana koe ki a ke mohio mai koe kāre te katoa I te ki te atu. Put your shoes on. Ka pai. Nā reira, te mea tika ana. Kuhuna. Ka pai, kuhuna o hū. Kia mohio mai koutou katoa mai e nei tauira, kua puta I ngā tamariki, kua whakaakona I au I roto I ngā tau. Ka kōrero au ki runga I a koe. Pai tēnā koe Amber, whakauti nei I tērā atu. Ka kōrero ki runga I a koe, kei te mohio rāne ki te tikanga o tērā. But I'm telling on you. I'm telling on you. Ko te mate ke, ko te talking on top of you or above you. Apai, kāre taku rorohiko I te haere. My computer isn't going. Engari kei te ki atu. My computer isn't in motion. Kamutu kei te tako tō te reo kei te he hoki I kone. I ngaro au, I lost. Except they're saying, I don't know where I am. He pai te titiro o tō pikitia. The picture looks great. Engari kei te ke te tangata nei, te tamaiti nei. I really like what your picture is looking at. Ka tango tēnei mo te wāroa. Nui ngā amuamu e ne kōrero. Ka tango tēnei mo te wāroa. This is taking a long time. I tiki au he kohete. And I got a growling. Kua whiwhi koe he raru. Have you got a problem? Apai. Nā reira e nui ngā pātai whānui kā rāke I roto I te tangata, I te wā, ka rongo ia I tēnei momo reo. Ara, me āta wete koe I te whakaaro kei roto. Haha te whakaaro o roto o te tamaiti. Kei au tō tuara, what is he actually trying to say? Kei te raru rānei te reo. Yes and no. Ture wete reo nei, kei au tō tuara, completely coherent sentence, great grammar, using the locative there, kei au tō tuara, ko te mate ke kaore tērā kōrero I te kawe I ngā whakaaro o te tamaiti. I am currently in possession of your spine versus I have your back, I will support you. Pai, nā te pātai tuatahi kā rāke I roto I te kaiako me whakatika rānei, me whakaata rānei, me wānanga rānei, me waiho rānei. E pēhea me mōhio tia ai te tika o tā tātou whakatika, me pēhea hoki e Māori ake ai te reo. Nā reira, I huri haere au, wai mare anau, nui taku mahi whakangungu kai ako. Ka haere au ki te, ki mea kaupapa, ki mea wāhi, ki tāta kōrero, āta whakangungu I ngā kai ako, ki ngā āhuatanga o te reo Māori, āwe te reo nei,
whakaako nei. Nā reira, I au e pēnā ana, o nōku e pēnā ana, I āta pātai atu au ki ngā kaiako. E rua nake aku pātai I taua wā, ko te tuatai, ka hakoe I ngā rongo I tēnei momo reo, pēnā I tāku kia koutou, just like I asked you, what would you do if you heard this type of language in your classroom, in your educational space, or even just with people around you? Haha, te rerenga, e Māori ake ana, e Māori ake ana. Pai, ma koe anake ngā pātai e rua, I āta whai wārātou ki te whai whakaaro, they were given a bit of time, I tukana mai mā te pepa, ngā pepa kei muri I tēnei pikitia nei, I tukana mai hoki mā te kōrero āwaha, I kōrero no mai I ārātou whakautu āta kohi au, I ngā whakaaro o te kotahirau, nā reira nei e tahi o ngā hua. E whā ngā whakaaro I puta atu mo te taha ki te whakatika, ka hakoe, e tahi ki ka whakatikaina, ara he whānga I te kōrero e tika ana, te ki atu kao, kei me pēnei ke. Ētahi I ki mai ka wānanga rātou ki te taho o ngā tamariki, ara ka noho me tāta ki atu. Hā te mate o tēnei rerenga kōrero. Me pēhea tātou e whakamauri ai I tēnei kōrero, āhua pēnā na te karawhiu. Me waiho. Ko te mea nui ki aua kai ako rā, e whakaputa ana te tamaiti I tētahi reo. Ko te whakaata e tika I te reo, ko te whakaaro, tētai whakaaro atu anō rānei. Pai, a koe rā ngā mea matua e rima I puta I ngā kaiako kotahirau. I āhua pēnei te horahanga. Te whātakau mārī mōrau e mea ana me whakatika, pēnei e tahi o koutou. Tore tukau o rau e mea ana me wānanga. Te kaumārima anake e mea ana me whakata, recasting, giving them the sentence again, but correcting it. E rima o rau e ki ana me waiho, e rima o rau e ki ana a kōrero mai ana I tētahi whakaaro rereke, ara te whakatū I tētahi akoranga motuhake, specialized lesson, e hāngai ana ki tērā koe e tahi o ngā whakaaro rereke, te kōrero rānei ki ngā whānau, ngā mātua, e tahi he whakarite I etahi tohu, e whāngai ana I te reo e tika ana, e tahi pikitia, pānu whakāhua, a pēnā ana. E koe rā e tahi o ngā whakaaro rereke I roto I taua rima orau I puta. Pai? Ka pai. Nā, ko te mateke, mena, ka hoki atu ki tēnei o runga nei. Nā, ki te āta tiro koutou I tēnei kauwhata porowhita nei, koe tāku mo te pie chart, iwa te kauorau e mea ana me whakatika. Ka pai, iwa te kauorau. Nā rei, ko te nui ngā tērā. Ko te mateke, I puta e tahi rerenga kōrero he I ngā kaiako. Pēhea tātou e mōhio ai ki te tika o tā tātou whakatika. Anei tētahi māku e āwhina I a koe. Māku tō tuarā. Don't even know what that one's trying to say. Ko au hei tuarā māu, ka awhi au I a koe. Pai, nā koe nei etahi o ngā kōrero I puta. Hari te mea ngana anau ki te whakaiti, whakatoe, whakahāwe I ngā kaiako. Engari mea nui kia mōhio tātou ko au hoki, me mōhio au ki te tika rānei, ki te he rānei o tōku anō reo. I wainga nui I ngā whakatikahanga, ko te whitu tukau o rau, I tika awe te reo nei, grammatically correct corrections. Engari anō, ko te toru, te kau, tērā kaore I tika. Ana I hapa tā rātou whakatika. Ka aroha. Ka mutu tēnei mea te whakatika, and not all created equally. E toru pēr ngā pai o tēnei mea te whakatika. Ko tētai o ngā taumata o te whakatika, o tā rātou hoatu I tētahi rerenga kōrero e Māori ake ana. Ko tētai ko te kotāwa tērā, hua pai tērā, that us. Kei konei au mōu, I'm here for you, okay? Kei muri au I a koe, I'm behind you, all the way. Kei raro koe I taku parirau, I've got you under my wing. Nā, tēnei taumata o te whakatika, e au taia tonu, engari e whakawhiti ana I tētahi ki waha Pākehā, mena e pono ana te kōrero.
Nei te tai atu, ko te reo more tēnei, literal language reo more, nā reira I wainganui tērā whitu te kau, I tika tā rātou whakatika. Ko te Whakamāori noa I te whakaaro more, literal thoughts, māku koe e āwhina tautoko manaaki, māku koe e taitua rā, e āhua pai tēnā ki au, te taitua rā, he tākaro I tēnā kupu o te got your back versus support you. Ka āwhina tautoko manaaki au I a koe, kei kone iau hei tautoko I a koe. Tika ana tēnā koro. Mena he pātai kaore e pirangiti ane koe te tuku mai inaina, iau e koro ana, whawhi ana, tukuna ki te papopaki. Nā reira, he whakawhiti no tēnei te reo more, ne, te literal language. Nā, te taumata tua toru. Te taumata ki au, I eke ki tētahi taumata e kia nei, ko te reo e Māori ana. Ara, he toro atu ki te tai au, ki ngā whakatauki, ki ngā whakatauaki, ki ngā kiwaha, ki ngā pepeha, e rā, momo, tauira. Ana, ko au tō hoa piri pāua, hua pai tēnā, ke kona katoa au, ka pai, whitiki taua. I tukuna mai rā, e tētahi roto I te patopaki, me aku mihi, e rā whakaaro Māori, e puta mai ana. Ko te mate ke, ko te kau o rau anake o tātou e pēnā, 10% of us. Nā reira, koe a te uauatanga me te mate I roto I tēnei mahi te Whakamāori, I te reo Māori, o te tamaiti, me eke tō tātou reo ki tērā taumata. Nā re, taumata tuatahi kei te hapara nei te whakatika, taumata tuarua kei te Whakamāori tonu I te reo Pākehā, kei raro au tō parirau, Mandi o Wing, ahua pērāna. Te whakawhiti noa I te whakaaro matua, reo more, literal language, me te kau o rau, kei ara. Me te kau o rau I eke ki tēnā taumata o te whakaaro Māori. Ko te mate ke nui ngā uauatanga, ne, I roto I tēnei mahi te Whakamāori, I te reo Māori o te tamaiti. Nā, ko ki te tātou ko te reo Māori anō o te kaiako tētai o ngā tuanui, tētai o ngā tepenga, tētai o ngā ārai, ngā taupā, whatever you want to call it, for barriers. O tēnei mea te whāngai I te reo Māori ki te Ākonga. Tētai atu auatanga e ai ki ngā rangahau tōna ko 1,500 ngā whakatau a te kaiako auraki. Mainstream teachers have to make 1,500 decisions every day. Ka kino ke atu ki te kaiako Māori. Mahi ana I te rā mahi, me te whai whakaaro ki te reo e tika ana I rungi I tēnā, me ngā uauatanga ka hāngai ki te whakaako I te tamaiti. Nā reira, e rā e mea mai ana ka wānanga ki te tahonga tamariki. I tere taku pātai atu, ka whai wārā nei koe ki te pēnā. E tahi I ai mai, e tahi I aua noa mai. Nā, e ai ki e tahi o ngā rangahau, e toru tau ki atu hei kaiako, only 3 years to become a teacher. Engari, kei ko atu I te ono tau, kia matatau te tangata ki te reo Māori, tōna matatau nei. Nā reira, koia te tai uauatanga, me roa e whakangungu, me roa ou e whakangungu ana. Kamutu me pono tātou, ngā tamariki e harahi te mea e mātāmua ana ko te ako. It's not the main priority e tahi wā. Ko te tai ki te kura I e tahi wā, ko te haumarutanga I e tahi wā, ko te kai, ko te tiaki te wairu o te tamaiti, tū ki no ara, no atu ngā kaupapa, kei runga I ngā pokohiwi o ngā tamariki kāmutu, kei runga I ngā pokohiwi o ngā kaiako. Nā reira ka aroha. Tētai atu whakaaro me mōhio hoki ki ngā tamariki. Mo etahi, ki etahi, me mihi te putanga o etahi kupu. Good on them, they've got something out there, kei o tō tuara, grammatically correct, ka pai koe. Engari ki etahi atu, mena e mōhi ana koe ki te tamaiti, me eke ia ki taumata ke atu. Nā, he whakakapi tēnei wāhanga kātahi ka tuku I tētahi paku wā kia tuku mai I etahi pātai. E hari te mea kotahi anake te ara e Māori ake ai te reo o te tamaiti, ara e ki te koutou ngā pai o te Whakamāori.
Kei te whakawhiti etahi kiwaha Pākehā, e pai ana, ko te reo more rānei, e pai ana, kei te toro atu rānei koutou ki ngā, ki te reo o te taiao, ki te reo o te kiwaha, ki te reo o te whakatau ki, whakatau ki, o te pepeha rānei, e rā momo. Me ata whai whakaaro, me nā ka wānanga koe, ki te whai wā, me nā ka whakatika noa, me nā ka whakaata, me hake atu rānei. Āta tirohia ngā whakatau ki, ngā whakatau ki e rā momo, ki reira tino kite ai tēnei mea te whakaaro Māori. No ka hawa pōtiri taku mea ne. He waua, he mahi roa hoki tēnei mea te whakamaori i te reo Māori. Nā reira mea ta mōhio koe me nā, kei a koe ngā pūkenga kātahi, ka mōhio rānei ki hea ki te ai, ngā whakautu kārua, ka mōhio hoki me nā ka whaiwā ki te mahi e nei mai. Engari, tērā hoki etahi tohe, kei reira, me ana me waiho noa i te reo, kua puta mai etahi o ngā huatanga ātāhua o te reo, ka taka te kapa, the penny has dropped. Ko ahu mai tērā i te whakaaro Pākehā. Engari, kua Māori ake i nei rānei, mea ko a kāka, to talk about rote learning, to parrot, to learn like a parrot. Etahi kua e pēnā, etahi mea na me ako atu i ke, engari. Ka patu a te rori, gonna hit the road. E rei, kua i pēnei te reo o aku korau o aku kuia, e pai ana ki au. Engari, ko ahu mai i te whakaaro Pākehā. Me nei momo kōrero, kau waua ki a tātou, ne te whakamaori. Put your shoes on. Kei te mōhio rānei tētai ki te whakamaori i tēnei kōrero? Can anyone tell me in the chat? Ko mahi ke tētai kūna o hu, ka pai. Put your hand up, ka pēhea tēnā. Whakatūria tō ringa, ka pai. Whakatūria tō ringa, me whakatū tō ringa. Put this on the table. Ka pai, Chris, whakatūngia tō ringa. Utaina ki runga, load this on the table. Waiho, leave this on the table. Ka pai. Ka pai e nā. Put this in the kete. Raua, ka pai, raua ki te kete. Ka pai. Put the dog on the lead. Purua ki roto i te kete. Put the dog on the lead. Herea te kuri ki te taura. Ka pai, ka pai. Put your child to bed. Mauria tōta mai ki te moe. Tukuna tōta mai ki te moe. Ka pai. Whakamoe rānei. Put your seatbelt on. Pai. Whitikitia tō tātua, ka pai. Ua pai tēnā, ai. Me here tō tātua. Tētai o ngā waiata pānia rau ko Leon ko te whakamaua tō tātua. I te koro mā ko anahai tēnei ata i tētai atu ka anahai hini. Tāna ko te whitikitia tō whitiki.
Ka pai. Nā, tērā kupu kotahi ne te put. Nui ngā whakamāoritanga, whakamāoritanga nei. E hanga ana ki tēnā kupu kotahi. Nā reira, mihi ana ki ngā kaiako, nā te mea, kei a koutou te hunga nei, kei te hunga e whakaako nei te reo Māori, kei a koutou te mahi nui, e āta whai whakaro, i rā mea katoa. Hoi pāo. Engari, e mihi nui ana, me whai whakaaro koutou ki te uaua, ki te piere nuku, ki te papatoiake, those words were difficult. O tēnei mea te whakamāori i te reo Māori o te Ākonga, e kāro haho ki koutou. Engari, he mahi whai hua anō hoki, e eke ai te taumata o te reo, o te tamaiti, o te tangata o te Ākonga ki taumata ke atu. Engari, kāti ake i konei, aku pahupahu e hoa mai, mihi ana ki a koutou e aku hoa, e aku āpiti, e aku uku, e kua hono mai nei i tēnei rā. Mena he pātai, ki au tonu mai. Engari, āwhina e hoa tana te rākau ki a koe.